All Meghalaya Karbi Association kalayo ban penlong ya ke second Meghalaya Zone Karbi Youth Festival. Kabalayo ban sedang nadu nen kesngi kata ka arphulai tarik risau arhajar arphulai batla penwai no menta kesngi arphusau tarik risau arhajar arphulai ya kabala penlong hakasnong umwang ribhoi district. Kajing temu ban penlong ya kene kata masa kalong kumshi benta ban pene pensa ya ka riti ke dustur jengkinong Karbi hakabaya dai bat karyam ka bed kaput ketem kasyat karwai bat hakaketien ketelit. Hakani kesngi penkut ya ketika tamasa jongki khon samla Karbi lawan ban sakhi da UMDC kenong po uba balajit rani kumukongsan hakajing senran lang da Sunil Tokbi organizing secretary KCS Meghalaya Zone usembut kongsan ba Albinis Timung president ka KCS Meghalaya Zone ba RR Ronghang president AMKA Silvanus Malay president National Khasi Union Arnold Sinclair president RBYDSO lambat kiwe Hakate kata masa ka ba arsngi layawan ban syembenta daki khon samla Karbi na keleng jong kejela hakaba kilayo ban pen i lagi jong kisab hakijing yako ba pher ki ba kenthop nadu ka syat tenrai karwai tenrai kaput ketem tenrai kijing lek ka tenrai ki bala sedang pandu jaj bat kiwe Hagani kesngi penkut na kaliang kinong penyat kila samru eki khusnam shikinong job daki sernot berkasong pisa bat na kaliang UMDC kum kadak banyadan bentalang bat ka AMKA ulai ngobha saus patli kishuki syaka AMKA nakabenta bakin yo ban pendankam Arnold Sinclair beri present jangka RBYDSO bat sumha ber publication clear speech bat print sumha ka jingai barat jeni ka Karbi muffler you bat sumha ban play bat sumha ban play ka jingai barat jeni hagale bapor na tribal hama perthai borok away ngidon new spa teli ki tribes hamni hapori India ki jungi kita gide kibal dep notify hapo jongka article lai spa saupual jongka constitution jongkari India ki jungi kita new spa teli ki tribe hapo jongkari India ki jungi but ki Karbi ki Khasi ki Jaintia ki dei ki way na pering kita ki new spa ki tribe hapo jongkari India ki jungi but
ki tribe ki bak hampau na po Meghalaya ki jongi hapo kate ka notification jong usnam ka khanai spa san kwa presidential order kade ki Khasi, Garo, Jaintia, Karbi. Kita ini ki tribe ki bak pau hapo jong ka jala Meghalaya ki jongi. Ban ngadu bangiyo ya kari India ki jongi. Ni songkumen sibul bagi krau perhat hakato kapor kila perhat kerbang na kabenta ban kuduk lane ban yada yangi kirit pan kita ki tribal la ai hangi ya ka sectional la ai yangi ya ka sectional kaban kuduk kerbang kaban ker kabanda yangi kirit pan ki badon hapo jongkari India. Nyilong Ibrahim ki bahapap hado kata-kata. Kabahado mentang nyilong trai halal ka jongkari ti kedustur. Nyilong trai halal karyam ka bet ki jongi. Nyilong trai halal ka ktin ka thele ka babangi iju pendonka. Nyilong trai halal ki ai baro. Nyila bano nyilong trai wa ka khando wasya. Kata ka dei ka hok lengba kariti sensia jongkari India ka bangiyo haga kernit kabandri ngiyo ya kajing lanang ja jong ki tribe ki bapher ki badon hapo jong ka ring dia ki jogi haka presidential order 1952 tang hapo Meghalaya ki jogi ru ngimduna na ki sanpo atli ki tribe ki badon hapo Meghalaya ki jogi kenthop ye ki hajong ki lalung kiwi ki tribe ki badon but menta wat hagane ke jela ki jongiru kine ki tribe ki don ki belajar bale nija ke jigli kami bale nija nama bale se ni khamso tanan banbot teneng ye ke jong kiwe ka baar le se ni la klet ke la ka jong ka tanrai ke jongi ye kata kol shore ka bamangi don ni la klet ye ka rem ka bait la jong ngela kret ya ktin tlit ke bangi hidam ngela kret ya ki rukong ki bapher ki men bari mujongi ulai alam yang kita le sing ki dau bagi babun ki tribe ki ja na kana ke perthe kila ya kim dan shu laga nginwat ya ki ti kai ke bang semua ban om kalong ba kene ke jing lam lenti jong ka KCS kalau kau nak ke platform, kibakum kajak benriu Karbi, hila banwanra om tang ban pene pensa yang geriti kedustur, lalu banwanra yang kejinglong kawe, kata kadi kabak kongsan nengkong, ladang imdan kejinglong kawe, ladang imdan kejingnya teli, dalele nginom la ban kentiu lade ban pene pensa ya kata geriti kedustur. Ada way kuat, ada kumui, way kuat, ada kumui. Saya ingin poin kata kacai berdiri ke jung. Kabak kongsan kalong kacinya teli jung. Kemudian bangsa kecetopan itu bangsa jutang kepari kontri kipan itu kiklan balik bangsa. Aho pinang jutang akan ceprek dul kaceprek kalau tebang itu kita along ri kaprek itu ilam le atiun prek lah sama taksi jutang ya ceprek kecet dulu. Sta orang yang lagi masalah bangke itu jutang ke sipelo appendix support sipelo nale tung tak itu Meghalaya lo gitu puno, ba Assam lo, district apa lo gitu, akar dia tu puno, itu apa yang sebut, itu nim supi mana rejim thang, bini peko, ba dak plain district lo gitu, nim supi mana rejim thang tu, Meghalaya sador puno, lada itu kat dia kaya, itu apa yang sebut lo bos itu dengang po, lapen ke itu lo kikan kilun, itu ngajutang stame, itu lo nim supi rundo, ritmong cingdi do, haja ke kando. Asal taksi mona bangke cultural society lo sampai dumahi kan sampai itu kedang tang kan pipok itu hadak terang so festival tak cepati bantu
Lasi dumahi ke kau sedame itu karbia to khe no ke kano. Lasi bangsa ke kana itu kuson se ke kana ada karbia lo sedame. Kedam tang tarang so festival lo mangke. Ada bojana ahawar kongsi dumahi ke kau sedame first prize ke long kuson da dolo. Nale tumpen ke klemra pen la bangsa ke kana ngachali tumpen da tame hadak tame itu apora pobe si workshop ke tumpen itu la bangsa ke kan sedame ini hada kar belong tung tame fasa nong e ke palong lasan da tuma hi kan tame tung tek bolong lasi labake tung kacin name ning chapang nei magel lake itu akhe kichan to akhe kitang anso se aprang kitang lo bong se delhi bela tung no pachini kan tu lasi da bang ke hoklo Kampi Cultural Society lapen amka dak in collaboration with amka usila dak itu ka organizer ahoklo kisias lapen amka ke itu kode telo si itu kosong si itu ahentun ke pangcho tegi aprang pon tegi make bini amka lo reklam betul betul ini kisah lo reklam betul se ning si petan si itu bangsa jutang bangsa organizer dan aprang pon lasilan lo ahok lo itu kisungdo itu akhai paring ban kisungdo ate itu me tangkam have Muyos tame mane itu jungjungan itu bangsa kaya paling ban pun mune. Lapen isiap kaya kita paling bangke kumane jungjung pen kaya paling mune. Kado kawe kidu kela kepang cinglung pen situ bangsa kaya kita paling mune. Lasi tangkama kado kawe same itu ngahok lo. Kedang tas same karbing lo same kaci rumpen kaci pipen ason situ bangsa kita paling bono. Kedai kecil kai bari membaca lawan dan history bagaimana kecilnya siap nuk kedai kinongjo ka first prize umang numba second prize hopati unit Dunhi Kikan Festival first prize collection yo kasih dah tim la prize dan dihom ye patse taram goes to Solia